Lehendakari, sailburu-orde, gaur hemen zaudeten ikerlari omendu guztiak, agintariak, lagunak, arratsalde on guztioi. Eskerrik asko, gaur gure deiari erantzun eta hemen izateagatik. Ziur naiz gainera, nik baino askoz hobeto dakizuela zergatik gauden gaur hemen, eta zertarako etorri garen. Zuen lanari dagokion errekonozimendua egitera, aitortza egitera, hortara etorri gara, hori da gaur gure asmoa. En este acto queremos mostrar públicamente el agradecimiento del Gobierno vasco, el reconocimiento del Gobierno vasco a esa labor que día a día realizáis y que se transfiere a nuestro tejido empresarial, dotándolo sin duda de la competitividad que necesita. Este homenaje, como bien sabéis, está impulsado por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, así que antes de empezar a entregar estos diplomas que tenemos preparados, vamos a dar la palabra a la consejera Arantxa Tapia. Nahi duzunean. Lehendakaria, agintariak, ikerlariak eta familiakoak. Arratsalde on guztioi eta eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Lehen aldiz bildu zaituztegu, lehen aldiz deitu zaituztegu, lehendakaritzako egoitza nagusi honetan, teknologia eta zentro kolaboratzaileen ordezkariak, ikerlariak, zuzendariak, presidenteak, guztioi zuen jarduera publikoki aitortzeko. Aitortzeko, zeren zuen lanari esker ari gera hobetzen eta ari gera merkatura iristen eta gure industria hobetzen. Ez da berria ikerketaren eta pertsona ikerlarien aportazioa eta zuen lanak duen eragina gure industrian. Ez da berria ekitaldia da. Etorkizunea zabaldu nahi dugu eta etorkizuneko proiektuak martxan jarri nahi ditugu eta etorkizunean zuek izango duzuen garrantzia nolabait baita ere hemen aitortu eta baita ere gizartearen aurrean aitortu nahi dugu. Euskadin ikerketa mailan lehentasunak ezarri ditugu, badakizue, ez dut hemen aipatu behar, eta jarri ditugu zentro teknologiko bakoitzak beraien indarretatikan, baina beti ere gure merkatuari begira, gure industriak behar dituen hainbat gai zehazteko eta martxan jartzeko horrei begira. Alik eta eraginkorren eta alik eta ondoen errekurso desberdinak aprobetxatzeko. Ze herri txiki batek ezin du errekurso infinituak izan, ezin ditu infinituak izan, eta dituenak alik eta ondoen aprobetxatu behar ditugu. En el año 2015, sois conscientes porque lo vivís de primera mano, pusimos en marcha la reordenación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, un camino que sabíamos que no iba a resultar sencillo, pero que sabíamos que iba a dar buenos frutos, con el convencimiento de que ganábamos en colaboración, de que ganábamos en resultados, de que ganábamos en un ecosistema que se ha demostrado que realmente sabe responder y que responde muy adecuadamente. Gracias especialmente a las personas investigadoras, a todos los que trabajáis día a día y a los que hacéis que vuestros centros estén donde están. Personas investigadoras que vamos ganando en cantidad, pero sobre todo en calidad. Quizá lo vivís día a día y no os dais cuenta, pero los que analizamos los datos macro, los que acumulamos los datos del trabajo que realizáis, consideramos clave esa labor que realizáis día a día. Me refiero a la contribución que realizáis desde vuestro trabajo en el fortalecimiento de la competitividad del tejido productivo de este país. Una competitividad que necesitamos para ganar tejido empresarial de primer nivel, tejido empresarial de alto nivel tecnológico, que si vosotros no trabajáis y no lo hacéis factible, no va a ser una realidad. Y si no es una realidad, no va a sobrevivir en el tiempo. Para muestra en botón, os voy a dar algunos datos. Estamos en condiciones de analizar los datos ya cerrados de 2017 y analizando la mejora que se ha producido desde el año 2014, que empezamos a medir no solamente los resultados, sino el impacto que los resultados de lo que estabais realizando tiene en la sociedad. Bueno, de alguna forma hemos observado que habéis crecido incrementalmente, que prácticamente con el mismo número de investigadores hacéis un 30% más, se dice fácil, resultados de investigación
labores de investigación, impacto en la sociedad un 30% más con las mismas personas. Eso significa que sois muchísimo más eficientes, que sois capaces de hacerlo fenomenal, y me permito agradeceros ese trabajo y felicitaros por toda esa labor. Eta gainera konturatzen baldin bagea ikerketa kolaboratzailearen ikuspegitikan, ze hori ere izan da guretzako garrantzitsua, ez bakarrikan bakoitza bere zentroan ona izatea, baizik eta zentro desberdinen artean, talde desberdinen artean zer lan egiten den, konturatzen baldin bazeate, lehentasuna jartzen baldin badeu, ze proiektu dauden elkarrekin eginda, eta proiektuei ze inpakto izan duten, normalean kontutan hartzen ditugu artikuluak eta kontutan hartzen ditugu patenteak. Esan dezakegu 3 urte hauetan, agian artikuluak gutxi gora bera bider 4 ditugula gaur egun, kolaborazioan egindakoak, elkarrekin egindakoak, baina patenteetara pasatzen baldin badia, bider 6 dauzkagu. Horrek esan nahi du, badagoela aukera herri honetan, kolaborazioaren ikuspegitikan, ikerketa elkarrekin eginda askotzere haratago joateko. Eta beraz, gure aldetikan zorionak eman nahi dizkizuet, eta animatzen zaituzte jarraitzen, ze gure enpresak eta gure industriak zuen beharra badaukate. Aspaldian sortu zian zentru teknologikoak eta zentro kolaboratzaileak, zik bezala ezagutzen direnak, hain zuzen industriari begira, eta jarraitu behar dugu bide horretan. Ze demostratzen da, pixka bat gehiago eskatzen dizu egunean, erantzun egiten dezutela eta oso ondo erantzun dezutela. Beraz, nik uste dut gaur postekoa dela guzti hori, eta bukatu nahi dut beste gai batekin, lehena goien aipatzen genuen, baita ere ikerlari ikuspegi batetikan ibilbide profesionala ere nolabait zehaztu behar dugu. Badakizue, onartu genuen dekretuan, 2015an onartu genuen dekretuan, baita ere zegoela zuen ibilbide profesionala nolabait aitortzeko, baina baita ere finkatzeko zer gauza egin behartzean ikerlari bizitzan aurrera egin ahal izateko, guzti hori hobetuz joango da, seguru nago, baina hori ezinbestekoa da zentro bat ona izateko, zuen ibilbidea bermatuta izateko, eta gainera Europa mailan baita ere aitortua izateko eta konparagarria izateko. Beraz, zuen laguntza behar dugu, orain arte bezala, eta animo, benetan ondo egin dezue urte hauetan, 2014an 17ra, eta espero dut, nire ondoren datorrena hemendikan 4 urtetara baita ere esatea, benetan lan ona egin dezuela. Zorionak guztioi, aitortutako guztioi, goien aipatzen zuten taldeak daudela baita ere atzetikan, eta familiak. Eta familiei ere eskerrik asko babesten dituzuelako egunean. Mila esker. Eskerrik asko sailburu. Besterik gabe oroigarri hauek banatzeari ekingo diogu, horretarako sailburu ordeari, Estibaliz Ernaez, Teknologia Berrikuntza eta Lehiakortasun sailburu ordeari etortzeko eskatuko diogu. Y ahora os iré llamando uno por uno. Con tranquilidad vendremos, recoger el diploma, foto, y os volvéis a sentar y luego ya al final de acto haremos la foto de familia. Bueno, yo creo que ya hemos organizado. Empezamos por Pedro Álvarez, del Centro Lortec. Ángel Borja de Asti. Francisco Castro de Ceit. Abdesamad Faik, de CIC Energigune.
Carlos Garbizu de Neiker. Koldo Gondra de Gaiker. Hans-Jürgen Grande Tellería de Cidetec. Isabel Gutiérrez de CEIT. Teknikerretik Amaia Igartua. Zik Energigunetik Oier Lakuntza. Tecnalia Research and Innovationetik Yolanda de Miguel. Óscar Millet de CIC Biogune y Biomagune. Idekotik Jokin Muñoa. Marcos Nieto Bicomteketik. Josué Manuel Pérez Rastelli de Tecnalia Research and Innovation. Tecnaliatik ere Ander Ramos Murgialdai. Nels Reinhardt de CIC Biogune y Biomagune. Eider Robles, Tecnalia Research and Innovationetik.
Nayara Rodríguez Ezpeleta Aztitik. Zideteketik dator Ramon Tena. Eta bakarra geratzen da, Igor Villarreal, Ikerlan. Bueno, os adelanto que al final del acto haremos una foto de familia. Eso será después de las palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu, nahi duzunean. Hemos cogido carrera con los aplausos ya, ¿no? Bueno, sailburuorde, zaudeten agintariok, ikertzaileok, jaun-andreok, arratsaldeon. Eta lehenik eta behin zorionak eta eskerrik asko zuek egin duzuen lanagatik, guztiok egin duzuen lanagatik. Ekitaldi hau diploma jaso duzuen pertsonak omentzeko da, eta lan egiteko era bat omentzeko ere bada. Ekitaldi honen esparrua, zientzia, teknologia eta berrikuntzarako euskal sareak partekatutako ahalegina da. 2015ean, sailburuak esan egin duen bezala, sarea berrantolatu zenetik, esparru egonkorra daukagu eta ahalegin hirukoitza eskatu dugu. Bikaintasuna, espezializazioa eta merkatutik hurbil izatea. Emaitzak onuragarriak izan dira, eta zuei eta zuen lan taldeei zor zaizkie emaitzok. Gaur, zuen lana aitortzeko gaude batera. Euskadiko 3.500 profesional baino gehiagoren ordezkariak zarete, eta gaur bat egiten dugu edo egin dugu berriro indarra hartu eta 2020erako ezarritako helburuak betetzeko. La consejera ha empezado por hacer una referencia a datos macro, que luego ya ha concretado más. Nosotros hemos mantenido un nano encuentro antes de este acto y en ese encuentro os tengo que decir a todas y a todos los presentes que en nombre de todas y todos los distinguidos, ellos mismos han manifestado su reconocimiento a sus familias y a sus compañeros. Vaya pues en su nombre el reconocimiento a todas las familias y compañeros que gracias a vosotras y a vosotros, todas y todos ellos son merecedores de esta distinción. Y a vosotras y a vosotros los distinguidos, este acto reconoce vuestro trabajo y también una forma de trabajar. Desde la reordenación en 2015 de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, contamos con un marco de estabilidad y hemos avanzado juntos en excelencia, especialización y cercanía al mercado. Centros de investigación cooperativa y centros tecnológicos sois elemento nuclear de la investigación e innovación. Estáis alineados con la estrategia RIS3 de especialización inteligente de Euskadi. Disponéis de modelos de desarrollo profesional propio. Simbolizáis el sistema de colaboración público-privado. Representáis el 20% de la inversión en I+D y habéis logrado ingresos cercanos a los 300 millones de euros. Todo ello gracias al trabajo diario de más de 3.500 profesionales. Los resultados han sido positivos y se deben a personas positivas. Las personas investigadoras sois protagonistas singulares de la innovación vasca. Sois la base.
La competitividad de Euskadi pasa por incorporar más conocimiento a nuestros procesos productivos, un esfuerzo que requiere compromiso institucional, empresarial y social. Vuestros centros no son entidades abstractas. Es cierto que tienen acrónimos complejos, pero están compuestos por equipos liderados por personas excelentes, personas comprometidas en generar un conocimiento que contribuye a la competitividad de nuestro tejido empresarial. Hoy nos encontramos juntos para retomar fuerzas de cara a cumplir los objetivos comprometidos, comenzando con la creación del nuevo consorcio científico-tecnológico el próximo año 2019. Más alianzas, más recursos, más colaboración público-privada, más innovación, más trabajo compartido. Este es el objetivo de Basque Research and Technology Alliance. La innovación, las políticas sociales, las infraestructuras, la educación o el empleo, todas nuestras políticas públicas dependen también de nuestra capacidad competencial. Por eso damos tanta importancia al cumplimiento del Estatuto de Autonomía, al Estatuto de Gernika. Hoy hemos dado un paso para lograr 3 nuevas transferencias. Es el primero desde hace 7 años. Este lunes se reunirá en Euskadi la Comisión Mixta de Transferencias. Vamos a seguir trabajando para que tenga continuidad, para que el Estatuto, nuestro autogobierno reconocido, se cumpla en su integridad. Gaur beraz, Gernikako Estatutua erabat betetzeko bidean aurrera urrats, aurrera pausu garrantzitsu bat eman dugu. Gertuago gaude, 3 eskumen berri eskuratzeko. Urratz bat da, pausu bat da. Aurrenekoa, azkeneko 7 urtetan, eta espero dugu aurrenekoa izatea onartuta dugun autogobernua osoa bete arte. Euskadiren lehiakortasunerako beharrezkoa da ezagutza gehiago eranztea gure ekoizpen prozesuei. Ahalegin horretako eta horretarako ezinbestekoa da erakunde, enpresa eta gizartearen konpromisoa. Ezinbestekoa da ikertzaile bikainak izatea, zuek bezalako ikertzaile bikainak izatea. Ikertzaileok euskal berrikuntzaren eragile nagusiak zarete, oinarria zarete gazteleraz esan dudan bezala. Beraz, gaur zuen ekarpena eskertzen dugu. Jarraitu dezagun auzolanean berritzen eta bide berriak irekitzen. Beraz, bukatzeko zorionak eta aldi berean eskerrik asko. Horrentxe egingo dugu argazkia, baina lehendakaria hemen zutik ez izateko ohar txiki bat bakarrik. Orain zerbait hartzeko aukera izango dugu, eta lehendakariek epaitu du, sailburuak ere bai, gaur omentzen denak besteak beste, bikaintasuna dela, espezializazioa eta merkatutik hurbil egotea. Horixe da topatuko duzuena. Aztik eta beste enpresa batzuek noski, beraien lanaren ondorioz merkaturatu diren produktu berri batzuk dastatuko dituzue. Espero dugu gustatzea. Bestela, kafea ere badago, lasai. Orain bai, mesedez lehendakari, sailburu orde.